acara apa? Apaan sepor? Main naon sepor teh? Ame kesangan. Kamu les kesangan jadi kumaha? Ame sehat jadi kuat. Naon sepor kita capek. Tuh orang kuat. Mau ke pasar. Karena on sih Gusti. Bisa gitu nah, bisa gitu nah. Lagu naon teh? Bangku ada 5. Dah, dah. Pak, turun, Man.